Swaga ikoroka na itulia bura, niyurite mwaki wa marakara. Turire ciothe cia thĩ norio ikoiga, ucio nĩ Mwathani ndoya Ngai akĩnaoma. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Jehovah had the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. I ask who has your final word. Jehovah has my final word. I ask who has your final word. Jehovah has my final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Mwana wa Mungu unaweza, 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 unaweza mwana wa Mungu unaweza, unaweza
Ngai wakwa matuko makwa Wabara Ngai wakwa hallelujah Wabara Ngai wakwa Wabara Ngai wakwa matuko makwa Eta wakugana weka hallelujah Eta wakugana weka matuko makwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania we monene wa magegania we monene wa magegania Wambarario wa magegania Wambarario wa magegania Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Mbio mtu fungua dirisha niko karibu na wewe. Mwambie fungua dirisha na wenye wako karibu na curtains tafadhali mzisongeze kidogo hivyo. Fungua dirisha niko karibu na wewe. Fungua dirisha niko karibu na wewe. Na mwenye angali anavalia jacket mwambie woye. Mwambie woye. Mwingine mpaka amefunga mpaka hapa. Thank you praise team. Tuketi kwanza. Nataka zote turejee upande huu. Zote turejee upande huu. Turejee upande huu zote. Sisi zote turejee upande huu. Thank you, turejee upande huo. Asante turejee upande huo. Thank you. Asante. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua Mungu wetu ni mwaminifu na ni Mungu mkuu. Zaidi ya hayo yote, afadhali kumwamini na kumngojea na kumsubiri. Na kwa sababu sitaki tulale, ndio maana tufungue dirisha. Kungali kuna curtains naona bado ambazo zimeziba dirisha ama zimewekewa kwenye upande wa dirisha. Unisaidie tu kuisongeza nigetha tukoro na riera riega. Tugie na riera riega. Thank you. Ebu just imagine. Nimealikwa, nimesimama hapa. Badala ya kuhubiri nimeanza kucheka. How can it be?
nini itakuwa ndani yangu? Number 1, nimealikwa ni uhubiri ama nifanye jambo, nianze? Nini itakuwa ndani yangu? Nini itakuwa ndani yangu? Simunijibu. Nini itakuwa ndani yangu? Furaha. Kwa wewe utakuwa unaona nini ukinitazama? Ati? Ongea tunasemezana ni? Ogoroki. Nini ingine? Uoga. Nini ingine itakuja kwa mawazo yako? Nilikuambia tuache uoga. Kama unataka kusoma na kuelewa kitu, tuache uoga. Sawa? Na ujiamini. Have confidence in you. Kile ambacho unasema ni cha maana, ni cha msaada. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame kwa miguu yetu yote pamoja. Niposa tumkaribishe our dad, our bishop. Najua ana jambo anaweza kutuambia, na ninajua tutabarikiwa na Mungu atatutenda mambo mazuri. Najua Mike, thank you, ameshaletewa. Nataka tuinue mikono yetu kwa pamoja, tushangilie. Hapana. Hivi. Na ukumbuke yenye ulikuwa unaniambia jana, si mimi. Kenye ulikuwa unasema jana, si mimi. Haya, 1 2 3 tushangilie ya Archbishop kwa makofi mazuri. Thank you. Bwana asifiwe sana. Pastor Dani nduguke hujie na Gikuyu uri amenyerete. Nawe to ni uige thweri kujindari. Ria ndimenya no ndimahunjirie na Githweri. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona ibuku riria ndiretha nĩ rĩagire no nĩ rĩoneka. Igira haha Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Nimukenete? Mumefurahia? Nimukenete? Mumefurahia? Nimurite mukahuna? Mumekula mkashiba? Hayai. Aya ni ahunu kweli? Ate? Kabisa. Nimuhunite biu? Undu ucio ni undu wa gukigocera Ngai. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Akikorwo ni muhunite ni kio gikeno giakwa. Iwapo mumekula mkashiba ni furaha ya Archbishop. Na nijui Ngai no egututeithia. Na ninajua Mungu atatusaidia. Na no tuguthie tukiriaga na tukinyuaga na tugithomaga kiugo kia Ngai. Na tutaendelea katika hali ya kukula na hata kunywa na hata pia kushibishwa kwa neno. Ngukite macindano tondu muthe ni twerirwo ni teacher gathi kwina macindano. Alikuwa amekuja juu ya competition kwa sababu kwa tumeahidiwa na mwalimu wetu. Ngwiciragia ni makuria. Alifikiria ni ya kukula. Na mutingejinda kuria. Na hatuwezi kukamshinda upande huo. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Huo Pastor Gathu ni ahitiria. Hivyo Pastor Gathu mwalimu umekosea mchungaji au bishop. Ona itekumenya na macindano make nie ni ngwihariirie. Hata asipojua ni mashindano ya nini alikuwa tayari. Bwana asifiwe sana. Letwa lega ile rogosho. Na ndimwendete ni tondu wa Mwathani. Anawapenda kwa sababu ya Bwana. Ninyendete ciana. Anapenda watoto. Ninyendete aciari anyu. Anapenda wazazi wenu. Na inyuothe mwi moko-ini mega. Na nyinyi nyote mko kwenye mikono iliyo mizuri. O haria mundu ari ni ahurire Jesu witu ruhi. Mahali popote ulipo kubali kumchigia Bwana makofi. Hura ruhi rwega na uge amen. Piga makofi mazuri na useme amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Pastor Karo ni akinyia ripoti yanyu. Pastor Karo amefikisha ripoti. Na ndareherwo horo wa afisi.
nderwo mwetia nyama Akaambiwa kile mlichoitisha siku ya jana. rucio mukaria nyama theri, Kesho mtakula nyama peke yake. uguo umuthe murie mboga, Leo mkule mboga. Bwana asifiwe sana. Amen. Na uria utariaga nyama twambe tumuhoere, Na yule akulagi nyama tumuombe kwanza. nigetha itikae kumuthukira. Ndipo sasa isimuharibikie. Aciari anyu ni atongu, Wazazi wenyu, kanitha wa Ngai wina indo, kanisa la Mungu lina mali. na andu aya Pastor Carlos tutibatie gucanga ati nigetha marie mahune, Na hawa watu hatutachanga kwa sababu ya kula na kunywa. ona maria andu 400, Hata wakiwa watu 400. tondu Ngai ni Ngai. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Ngai witu ni mwihokeku, Mungu wetu ni mwaminifu. na Ngai witu ni mutheru Na Mungu wetu ni msafi. maundu-ini mothe. Katika hali zote zile. Bwana asifiwe sana. Amen. No nyende kuigua kuma kuri inyue kana ni muteithikite githomo-ini giki, Ningelipenda kusikia kutoka kwenyu iwapo tumesaidika kwa njia moja ama nyingine. kana ni wambiriirie kunyitithania, Ama umeanza hali ya kuunganisha, ukamenya, ukajua, ukaigua, ukasikia na ukambiriria gwitaukwo. na ukaanza kujielewa. No nyende kuigua kuma kuri inyue maundu maria muthomete, Ningelipenda kusikia kutoka kwenyu mambo mlioyasoma. kana ni maramuteithia. Iwapo yanawasaidia. Thĩ yothe nĩ hĩtũkĩtie ihiko cia arũme kwa arũme. Dunia nzima imepitisha ndoa za wanaume. Athamaki nĩ marĩte mbeca, Wafalme wamekula pesa. itonga nĩ cikarĩte wega nĩ tondũ wa ihiko cia arũme kwa arũme, Walio na mali wamekaa vizuri kwa sababu ya ndoa za waume kwa waume. na ihiko cia atumia gwa atumia. Na hata pia ndoa za wake kwa wake. No ti maandĩko, Lakini si maandiko. ũguo thĩ yothe ĩ kinyume na kiugo kĩa Ngai. Hivyo dunia mzima iko kinyume na neno la Mungu. Anake nĩ maracokanĩrĩrio makaheo mbeca Vijana wanakusanyishwa, wanapewa pesa nigetha matonge narua, ili kwamba wainuke kwa kiharaka. no magakorwo nĩ gũthũkio marathũkio, Lakini badala ya kuinuka inakuwa ni kuharibika. na magakorwo nĩ kuna maroina watho wa Ngai. Na inakuwa naivunja sheria ya Mungu. Atumia nĩ maracokanĩrĩria tũirĩtu tũnini, Kina mama wanakusanya wasichana wadogo nigetha maingĩrio ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, ili waingie kwenye ndoa za wake kwa wake. na macio nĩmo maũndũ marĩa Ngai arakarĩtio nĩmo. Na hayo ni mambo ambayo yamemkasirisha Mungu. Nowe Ngai nĩ agũtharĩte, Lakini wewe Mungu amekuokoa. nawe Ngai nĩ akũririkanĩte, Na wewe Mungu amekukumbuka. ũgakorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Unajipata kwenye madhabahu ya Mungu. Na niĩ ndiĩtĩkanĩtie na ihiko cia arũme kwa arũme, Mtumishi wa Bwana hajakubaliana na ndoa za waume kwa ona waume. kana nĩ kanitha ũhingwo, Hata kama kanisa itafungwa, hakuna siku nitasupport kunyitirira ihiko kũnyitĩrĩra ihiko icio cia arũme kwa arũme, hata support, hata shikilia ndoa za waume wala wake kwa wake. kũnyitĩrĩra ihiko cia atumia gwa atumia. Hata shikilia ndoa za wake kwa wake. Na nĩkĩo tũtangĩigua thĩna Na ndiposa hatutasikia, hatutaona shida kũmũhe irio cia tũhũ, kuwapa chakula cha bure, kũmũhe toro wa tũhũ, kuwapa usingizi wa bure, tũke tũmũthomithie tũhũ, tuje tuwafunze bure, nigetha mũigue ũrĩa Ngai arenda. ili msikie kile ambacho Mungu anataka. Nĩ mũthomithĩtio ũhoro wa drugs. Tumefunzwa hali ya Nĩ drugs. ndĩraiguire Pastor David akĩmũhe ũrĩa ini rĩatinĩkire rĩkĩingĩra nda, Vile Pastor David alivyofanya, maini yake yakaanguka kwenye tumbo. atigĩtio kũrĩa ngima, kũrĩa nyeni atukania cirĩtie nĩ ngima Alikuwa ĩnda. amebakisha mboga ianze kuchanganya ikiwa kwa tumbo. No Ngai nĩ ahonokanagia, Lakini Mungu yuwaokoa. Ngai nĩ atharaga. Mungu anadhara. Anaokoa. O ũguo Pastor O Dan, ũguo. mwathani Yes. arogocwo. Amen. Na maũndũ macio mothe Ngai nĩ ahotanagĩra anake, Na mambo hayo yote Mungu anapigania vijana. Ngai nĩ ahotanagĩra airĩtu, Mungu anapigania wasichana. na angĩkorwo nĩ ũtuĩkĩte recruited ũhoi-inĩ wa ngoma, Na iwapo umeingizwa katika hali ya kuomba kana nĩ ũingĩrĩtio ihiko-inĩ cia arũme kwa ama arũme, umeingia kwenye ndoa za waume kwa waume, kana nĩ ũingĩrĩtio ihiko-inĩ cia atumia gwa ama atumia, umeingia kwenye ndoa za wake kwa wake, wĩ kĩgongona-inĩ gĩtetĩkĩrĩtie maũndũ uko macio, kwenye madhabahu ambao haikubaliane na mambo haya, na tũramakanjĩra kĩgongona-inĩ na tunayavunja tukiwa kwenye madhabahu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Bwana, thĩinĩ wa Ngai Ithe, katika jina la Ngai Bwana Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Mungu mtakatifu, Roho Bwana asifiwe mtakatifu. sana. Amen. Na ũrĩa ũratheka nĩ atoĩ, tondũ angĩrwo kĩhaha angĩambia kũinaina. Tuona mũndũ ũrathekera Pastor Dan nĩwe ũgũka ithenya-inĩ rĩake. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Amen.
Bwana asifiwe sana. Amen. Niye hana gate clasher. Todo dirale programu ine ya guthomithia. Yeye anakuwa mtu ambaye anakuja kuingilia tu hapo. Tonine niye ndiramwethera mboga. Kwa sababu yeye ndiye atatutafutia chakula. Na nyeni. Na mboga na hata pia. Na mikate. Na mikate. Leo rucio gathie mihango ya nyama. Sasa kesho ataondoka ende tutafutia nyama. nyama. Na thokade cigereire kiande. Na zitakuja zikiwa kwenye mabega. No nawe tuiguanire undu umwe. Lakini na wewe tusikilizane kwa jambo moja. Irio iraria cia kigongona. Chakula unazokula za madhabahu. Ikuohore. Izikufungue. Ikuohore. Ikufungue. Ikuohore. Ikufungue. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina la Yesu. Cai uria uranyua wa kigongona. Chai ambao unakunywa ya madhabahu. Ukuohore. Ikufungue. Mugate ucio uraria. Mkate ambao unaukula. Ni mwili wa Mwathani witu Yesu Kristo. Ni mwili wa Yesu Kristo. Ukuohore. Itakufungua. We muyuthi wohorwo. Ukiwa kijana ufunguliwe. Na ukorwo wi mundu wa bata. Na uwe mtu wa maana. Matuko-ine ma thutha. Siku zijazo. Na ni ngurathimeire uturo waku. Na umebarikiwa katika maisha. Ni ngurathimeire miaka yaku. Ametubarikia miaka yako. We ndugutura uthinikaga. Wewe hautalia. We nyota yaku ni gucangarara. Wewe nyota yako itang'aa. Na ndukuiwo. Na hautaibiwa. Nyota yaku ndikuiwo. Nyota yako haitaibiwa. Na githomo gyaku gitikurira thi. Masomo yako haitapotea chini. Maundu maku ni mekugacira. Mambo yako yatainuka. Angikorwo ureretwo na maithori. Ikiwa umelelewa katika hali ya machozi. Nduguikara thino na maithori. Hautaishi dunia na machozi. Maundu macio ni ndegete. Mambo hayo yamekataliwa. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Ngai amurathime na mwike wega. Na Bwana wabariki na watende mambo mazuri. Nataka kusikia. Mahali andu eri. Kutoka upande ule watu wawili. Na haha andu eri. Hapa watu wawili. Na haha andu eri. Na hapa watu wawili. Nyambe menye atiriri. Nijue kwanza. Githomo kiria turathoma ni giteithitie ciana citu. Kile ambacho tunasoma kimekuwa cha manufaa ndani ya maisha yetu. Mwathani arogocwo. Amen. Na nigetha tumenye kana tukurikio muthi. Na ndiposa tujue ama tutamaliza leo. Ongorwo matirateithika. Iwapo hawasaidiki. Kana tuthie na mbere. Ama tuendelee. Ikarai thi. No hurire Jesu ituruhiu gikara thi. Amen. Andu acio ni manengerwo microphone. Na riu andu matige movement. Ndikwenda andu megutinda makiuma makiingiraga ni muratugia. Wako ni guturio turie, wako ni guikara thi uikare thi. Zote tutulie kwenye kanisa. Na nie ndimwitikirie kuguthuka tondu ndiguka wanyu. Aya ni watho uguo. Mimi ni babu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni nguthukaga na ni thomagira andu na ndimakaga. Oh yes. Na ndingitiga gukwira uria ndirenda gukwira. Ni kweli. So Bwana asifiwe sana. Amen. Tondu ndingicenjia ritwa. Kwa sababu hatabadilisha jina. Mwathani arogocwo. Amen. Ndirenda kuigua kuma haria na haha na haha. Pande hule na laini ya katikati na upande huu. Nigetha jigue undu uria muteithikite naguo. Ili asikie kile ambacho tumefunzwa kuhusu. Nigetha amenye kana kwina wira urarutwo kana wira ukinye hau. Ili tujue kama kuna kazi inafanyika ama tumalizia. Leo inywe ni nyumo gutuma tunine kanitha kana kanitha thie na ki. Sisi ndio tutakusudia. Kwaririria andu aya. Sisi ndio tutafanya nyama zikose kesho ama zipatikane. Wigwete ritwa ukahaha mbere. Karibia upande wa mbele. Na ndiraiguire uru muno ira ni mundu umwe kwirwo ni reverend ukihaha mbere akangathia abatie kuingatwo. Ndubatie kuira muciari waku akira ko ndirari kuo ni makofi na iboko. Ukorugame haha nguone. Iyo microphone ti njega. Bwana sifiwe. Praise God. My name is Lucy, and from Monday, honestly, I've learned a lot. Wanatuongelesha zenye zinatuaffecta maje, mambo ya drugs, pornography, time management, like everything. It's like hata wanajua shida yetu ni nini. No, so I thank them because it plays a great impact in our life, in our school, with our parents. I think they are helping us a lot, and please continue doing the same. Honestly, I'm blessed kabisa with this teaching and this Amen. Kuja umsalimie, high five. Alafu na mimi nikuulize swali unafurahishwa na masomo ama na mkate yenye unakula? Hebu niambie. Ati mkate.
Ati hiyo ni ugali inamfurahisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Amesema ni masomo. Mungu akabariki na akutendee mema. Amen. Na uwe umeinuliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya, mundu ungi kuma hau, Mtu mwingine kutoka hapa. na mwalimu agire haha ajireo kana ni pass kana ni average ndimenya gore igikaga ati. Teacher Gathu angekuwa Na mahali mundu hapa. uraria oke haha. Na mtu ananena Ni kuja nyendaga hapa. mundu urathika na mundu uraigua. Nataka mtu ambaye anatii na anasikia. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. I'm Tony K from Nakuru, son of Pastor Dan Karanja. Nikafurahia sana siku ya jana wakati tulifunzwa kuhusu kwamba Yesu hakuja kwa sababu ya wenye haki, bali Yesu alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Na tukaona kwamba mtumishi wa Mungu Pastor Daniel Karanja hata kama alifanya dhambi kiasi gani, lakini Mungu alimhurumia na akamsamehe. Bwana asifiwe. I'm very much happy, manake tangu nikuje siku ya Jumatatu mimi pangu nimebarikiwa, nimejengwa. Bwana asifiwe. Thank you and be blessed. Bwana asifiwe. Gioke ungeithie kuja unisalimie. Njoo usalimu mtumishi wa Bwana. No niendaga gutuika Pastor Dan. Eh, Ajire na ngimenya atiri ndikumutwira guku mutwira na kuu ndekere. Bwana asifiwe sana. amen. Kwa hivyo umefurahishwa na masomo. Na nini nyingine? Ati sai. Wewe nake aroiga sai, mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Kawathie. Koguthi yako. Nyine ngunyaga ciana nĩ waigua. Ndũgathita kũhete rũtha. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Ati nini nyingine imekufurahisha? Ati arakenio nĩ kũhũna. Ũguo Nakuru kwĩ ng'aragu Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Kũhũna nĩ marahũna wega. Pastor Steve nĩ marahutia ciana ciakwa kũrĩa Nakuru. Na nini nyingine? Amen. Iyo ni point. Njega muhurire iruhi. Amen. Aria point ya muthuri. Ati magicoka Nakuru Watakapokuwa kirejea megukorwo mena hinya mweru, watakuwa na nguvu mpya. megukorwo maria na kieru, Watakuwa vijana wapya. airetu weru. Wasichana Bwana wapya. asifiwe sana. Amen. Ciana njeru. Uguo aciari ni mweruheirio ciana. Wazazi, Ngai amũrathime na watoto wenyu mweke wega. wamekuwa Bwana wapya. asifiwe sana. Amen. Hurira Jesu ruhi. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Mwalimu ni wona point cia mwena uyu. Riu Yes. twi ha gatagati. O mwanake na muiretu, o mwanake na muiretu. Kijana na na niĩ msichana. ndũkwariria hau. Na hautaongea ukiwa hapo. Tutingĩigana na nĩ ũkũnjĩra no mũnene. Kuja hapa. Tuwezi tukatoshana. Ona ndenda gũkũgeithia. Pia Bishop anataka kukusalimu. Okay. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mercy kutoka Theophilus Thika Church na nimeokoka. Yesu ni Bwana. No njuge wa mbere ni gucokia ngatho because we have approachable pastors. Ũngĩkorwo wĩna thĩna nĩ ũrahota kuma access na kũũria ũndũ ũrĩa wĩnaguo kana kĩũria kĩrĩa wĩnakĩo. Wa kerĩ, he mwaria waririe rĩa mbere biũ, session ya mbere biũ wetagwo Pastor Ann kuma Mtalia, na nĩ atũbundithirie process ya kũhonoka kana repentance. Mwathani agocwo. Ũguo tũrĩ othe nĩ njũĩ nĩ tũĩ process ya kũhonoka. Bwana asifiwe. Ona arĩa angĩ mokĩte magatwarĩrio ũhoro wa time management, addiction na drug abuse nĩ matũteithĩtie. Na Pastor Dave ni aratwakire muno. Experience, mundu wina experience ya kuhuthira dawa no ahote guteithia mundu muno gukira mundu utari wacihuthira. Uguo we thank God and we thank you Bishop and Mom. Na Ngai amurathime. Amen. Macio nĩmo maũndũ marĩa magũkenetie Mercy. Okay, ni kitu gani kingine imekufurahisha? Kuongerera kilo. Mercy. No uge ũguo ma no ũcabithie Pastor Maina. Na atĩ ũngĩ. Toro tu. Matiresi nĩ njega. Ti tũrĩa twa injigĩrĩ. Kanitha-inĩ wa Ngai. Na nini nyingine? Mai ma gwĩthamba. Ugo ndwethambaga macimo ũrethambĩra gũkũ. Nĩ mwaigua indeto.
No igua kiria kirakenia masi. Mwathani arogocwo. Muhurire iruhi. Thank you. Bwana asifiwe sana. Chapie makofi mazuri. Leo twatigia mwanake omwe raini iyo. Tumebakisha kijana mmoja kwa hiyo laini. Mvulana mmoja kwa hiyo laini. Laini ndire nanake. Wako pale nyuma. Ni magiuke ni atwetereire. Mwalimu no urandika mwena uria urenda andu mainuke na uria utarenda. Hatire nanake. Ugai Ngai twehereria nake iguoya. Hatire nanake mwalimu wako. Ndiramona. Ndikuinama marainama. Nigukugira hau. Wavulana mko wapi? Anake othe marugame. Wavulana wote marugame. Kwa hii laini wavulana wote wasimame. Anake othe marugame. Vijana wavulana wote wasimame. Ona kire laini ile ina jamba nyingi. Ndio laini ambayo ina vijana wengi. Njetero cio wi hau muico, hau kona ino cio mweru wina t-shirt thaka. Huyu ambaye ndio kio haha murehe haha na mumuhurire ruhi. Ucio niwe okwaria. Ucio niwe ndacagura. Huyo ndiye atane. No rera kinya wega. Muhurire iruhi rwega. Jeshi ya Jesu ikinyago. Jeshi la Mungu wetu kanyaga hivi. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ninaitwa Albert Mbogwa and we learn about time management. Vele pastor alisema if you don't use your energy that God gave you, enemy will use his strength. Okay, ni kitu gani nyingine imekufurahisha sana Mbogwa? Masomo. Na nini nyingine? Inema wanaona mwili ucio kwa wakitwa namba. Bwana asifiwe sana. Pigieni Mbogwa makofi. Mungu akubariki sana. Mr. Mbogwa. Bwana asifiwe sana. Leo twiraini neno menya ndio mapasta mali nio alimu mali ndio Kenya mukigũithio ni andu aria me thutha wanyu. Haya, tuko kwa hii laini watu wawili ama watatu. Mwiretu omwe, mwanake omwe. Pastor Dan. Sorry. Haya tukwambirira nihone komwe. Yes. Muhurire iruhi nginya kinye haha. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Karibia hapa ndugu yangu. Wenda gugatuika ki? Nataka kujua nini? Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nyagitekia bishop. Muhurire iruhi. Ajirani akonyo na ofisi. Haya. Kwa majina naitwa Derek kutoka Nakuru. Tunahudumu na Pastor Dan. Mimi nashukuru sana kwa walimu wetu ambao wametufunza. Mimi pangu naweza sema time management. Mimi time yangu sikuwa naitumia poa. Lakini venye nilikuja hapa nilijua kutumia time yangu poa. Hata nilipokuwa shuleni sikuwa natumia poa. Lakini kuanzia sasa nitaanza kuitumia vizuri. Mbarikiwe. Amen. Hebu kuja uniambia ni kitu gani kingine imekufurahisha? Na ufiche mic. Atiboka na ilo fidarioka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kale kitu gaikie mwiko Pastor Dani todo. Arenda uyu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ugai mwana kio ciarathimwo. Semeni kijana huyu abarikiwe na ateithio ni Ngai na Mungu amsaidie. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya wadada. Msichana kwa hii laini.
Na ndio menya gondo mwe nĩ andũ arĩa mathekagĩrĩra mũndũ mũno matiaragia. Unajua watu ambao huchekelea mtu zaidi. Ukena mũndũ ũragũthekerera biũ angĩrũgama kwaria. Kila mtu ambaye anacheka mtu zaidi yeye huwa haneni. Na nĩtũmwendete inyuothe nĩ tondũ wa Mwathani. Na anapenda kwa sababu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya, twetereire mũrembo ũmwe. Tunangojea msichana mmoja. Mwana ndũrĩ na airĩtu. Pande huu hamna wasichana. Ta airĩtu othe tarũgamai. Wasichana wote tusimame upande huu. Airĩtu othe mũrũgame, wona handũ he mũirĩtu mũgũthagũthe mũrie, wewe ni mshosho kweli ama ni msichana? Mwambie asimame haraka sana. Kiona msichana ameketi karibu na wewe, mkumbushe yeye ni msichana. Haya, ni mwaga kwĩrutĩra. Mumekosa kujitolea. Ndehera kairĩtu kau gacanorete afro. Steve. Msichana ambaye amechagua afro. Sasa ũrĩa wĩ harĩa ũrĩa ũrenyita maniũrũ ũcio. One ũcio ũcanũrĩte afro ũguo nĩguo ndacanũraga njuĩrĩ mĩaka-inĩ yake. Ona ndarũgama kũhunjia ngamba kũmĩka ũguo. Ũkũrũ no thĩna. Palikuwa hivyo. Bwana asifiwe sana. Murehe haha tu kahora muhurire irohe. Tumchapie makofi mazuri. Ni. Na ujira wina miaka igana. Ndio tueleze na miaka mingapi? Nima uguo no uguo. Ona ni na miaka ta yaku. Ndathondekaga njuĩrĩ uguo. Na ndacinaga na gĩkombe. Na no ndahunjagia. Ndathiaga ngamba kũmĩka uguo. Ndona andũ matirona njuĩrĩ wega ngainamĩrĩra. Tondũ no miaka ya mwĩtĩ. Bwana asifiwe sana. No guo nĩguo. Ona kĩbande gĩakwa kĩa mbere njoete ũguo. Ona mbica ciakwa cia wanake ihana ũguo. Na niĩ nĩ ndamĩohaga mũcũndũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndoĩ kuoha mũcũndũ. Na ngamĩthondekaga na makorobia. Kwa hivyo eji yenye huko umebarikiwa. Na ũgũthiĩ kũraihu. Amen. Taenda bali katika jina la Yesu Kristo. Taja majina yako. Bwana asifiwe. Naitwa Irene, metoka Kiambu. So within these past few days, like vitu mingi tumefunzwa ni what most of us teenagers are going through. Mpaka venye watu walikuwa nakuja hapa kutuongelesha. Most of the time I felt like hizo issues zilikuwa zina-addressiwa directly to me. And yes, I can say I've learned a lot. Okay, mpigieni makofi. Kuja sasa unielezee kitu kingine gani imekufurahisha? Tani honokete uhoro-ini uyu. Mwathani urairohero wega. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio mundu wamukirite Mwathani. Najua mtu ambaye amempokea Yesu. Ni mundu weruhirio muturire. Ni mtu amepata mwanzo mpya. Ndahoera muiritu uyu. Naomba kwa sababu ya msichana huyu. Na ndamugaithiria hinya wa utungata. Na nikampokeshea thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jina la Bwana la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndamutigithũkania na kĩhumo gĩake. Kamtenganisha na mwanzo wake. Na ndamutigithũkania na rĩtwa rĩrĩa etagwo. Na kamtenganisha na jina ambalo anaitwa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Nikanena baraka juu yake. Ũyũ nĩ egũgũtungatĩra thĩ ĩno yothe yaraga riũa. Huyu atakutumikia dunia nzima. Na nĩ kũrĩ na wĩra egũkũrutĩra kũgocithia. Na kuna kazi ambayo atakufanyia na kukuinua. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Nanena baraka juu ya maisha yake. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake aya na airĩtu. Tunanena baraka juu ya vijana na wasichana. Ona arĩa othe twĩ nao gũkũ Mwathani. Hata wale ambao tuko na wao humu ndani. Arĩa othe marũgama haha ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Wale ambao wamesimama mahali hapa tunanena baraka juu yao. Macenjerie mũtũrĩre. Wabadilishie maisha. Nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Kwa sababu wewe ni Mungu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe. Katika jina la Bwana. Ngai Mũriũ. Katika jina la Bwana la Mwana. Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Amen. Kaigora. Mtumishi mwiteni pastor. Pastor. Umebarikiwa. Umebarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Noguo nĩguo gũgũikara. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikara thĩ. Keti. Hallelujah. Amen. Nĩgũkoretwo na maũndũ maingĩ marĩa mũthomete. Kumekuwa na mambo mengi ambayo tumeyasoma. Na nĩmũiguĩte maũndũ maingĩ mũtaroĩ. Na tumeyasikia mengi ambayo hatukujua.
na maundu mothe ti mathiru, na mambo yote hayajaisha. Ndio no tuguthii na mbere na kumathoma. Najua tutaendelea kuyasoma. Ngai ni atuteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Mungu ametusaidia kwa njia moja ama nyingine. Mugithomithio ni atungatĩri aitũ maũndũ macio mamũthomithĩtie. Tukifundishwa na wachungaji wetu yale ambao wametufundisha. Na niĩ Ngai andeithie nyingĩre harĩa ngũhota. Naye our Archbishop Mungu amsaidie ingie mahali ambapo ataweza. Ona okorwo ndiuma mũbangĩre. Alikuwa kwa laini. Bwana asifiwe sana. Uyu ukagona atari mwite. No ni nginyire bata ni uki? Ni ukire. We mwite kana utari mwite bata ni wiki atia? Bata ni wiki atia? Ni ukire. Ni ukinye mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Undu uria uthukitie yuthi na maundu mamwe ma maria mathukitie mbeu njithi. Jambo ambalo limeharibu vijana ama watu wa umri wa chini ni kwenda pesa miaka yao itari mikinyu. Ni kupenda pesa kabla miaka yao haijafika. Na nikiona andu ni marieingirania, na ndiposa unaona watu wanajiingisha ihiko-ini cia arume kwa arume, kwa ndoa za waume kwa waume. Nikiona andu ni mareingirania, ndiposa unaona watu wanajiingisha na ihiko cia atumia kwa atumia, na ndoa za wake kwa wake. Na no nyende kuuria undu umwe, na ningelipenda kuuliza jambo moja, tondu twi thiini wa kigongona kia Ngai, kwa sababu tuko kwenye madhabahu ya Bwana, na kigongona kia Ngai kiaragia ma, na madhabahu ya Bwana inanena kweli, na kigongona kia Ngai ni utheri, na madhabahu ya Mungu ni hali ya kuwa na uwazi. Mwathani arogocwo muno. Bwana Yesu asifiwe. Ungikorwo wi thukuru na korwo wi recruited ihiko-ini cia arume kwa arume, iwapo umekuwa shule na umejiingisha katika ndoa za waume kwa waume, na wi hamwe na ithui, na uko miongoni mwetu, wi muhingurira guka kunyona wabici, umefunguliwa kuja kuingia kuona our Archbishop ndani ya ofisi, na tutikwario ndu ucio riera-ini, na hatutaongea kwenye ndani ama ndani ya uwazi. Ungikorwo wanaingirania na ihiko cia atumia kwa atumia, iwapo umejiingishia kwa ndoa za wake kwa wake, uke unyone wabici, njoo muone our Archbishop kwenye ofisi. Maundu maria tukwaria haha, maneno yatakayonenwa ti maundu mangithukia ngoro ya mundu, si maneno yatakayoharibu moyo wa mtu, no ni kurutwo tukurutwo, lakini ni kufunzwa tutafunzwa, nigetha mundu amenye, ndiposa mtu ajue. Uguo angikorwo wiho wi thukuru na recruit undu-ini ucio, iwapo umekuwa shule na umejiingiza ama umefunzwa na ukaingia ndani ya mambo hayo, rucio ningakorwo na mathaa ma kwaria na andu acio. Kesho our Archbishop atakuwa na masaa ya kunena na watu wale. Angikorwo wanaingira uhoi-ini wa mihianano, iwapo umeingia katika hali ya kuomba miungu ya kigeni, ukiingirio na murata waku thukuru, ukaingizwa na rafiki yako shuleni, muthenya wa rucio ni tugakorwo na uhoro ucio wa ofisi. Siku ya kesho our Archbishop atakuwa na nafasi hiyo hapa kwa ofisi, na nitukaraniria nawe, na atazungumza pamoja na wewe, na ti maundu mekwandikwo TV-ini, na si mambo yatakayoletwa kwenye runinga, ti maundu ngaria mbere yanyu ndimwiri warari muna warari kindu, si maneno atakayoyanena baada ya hapo kuja kuyaleta mbele ya watu, tondu mundu ndanikaga ciana ciake, kwa sababu mtu huwa haaniki watoto wake, mundu ndanikaga tucucu na tuguka twake, mtu huwa haaniki tucucu na tuguka. Mwathani arogocwo. Amen. Mundu ndanikaga twana twake, githe tiguo? Amen. Ni mugwitikania nani uguo? Mtakubaliana pamoja na Archbishop hivyo. Ni hari kigongona kingi kigiaga nake na iritu, kuna madhabahu ingine ambayo inasumbua vijana kwa na makirutaga thukuru, na wanaitoa kwenye shule, kigongona gia tattoo, madhabahu ya tattoo. Mutikinyite level ya kuandikwo TV-ini ta andu agima, hamjafika level ya kuwekwa kwenye TV kama watu wazima. No ungikorwo ni ucorete tattoo, lakini iwapo umechora tattoo, uke unyone wabici muthenya wa rucio ngaci, njoo umuone Archbishop kwenye ofisi siku ya kesho, na tutigukwanika haha, na hautaletwa ndani ama kwenye runinga, tondu mwitwana twitu, kwa sababu nyinyi ni watoto wetu. Na ngĩkorwo ni urabangite gucora tattoo ndugacore, na iwapo ulikuwa umekusudia na umepangia kuchora tattoo, usijaribu. Na Ngai ni andeithĩtie uhoro-ini wa tattoo muno, na Mungu amesaidia Archbishop katika hiyo sekta ya tattoo zaidi. Ni ndimiroraga uguo ngamenya uria eroiga, anaiangalia tu na kujua maana yake, na kigongona kiria uingiritio thiini na madhabahu ambayo umeingizwa ndani yake. Uguo kugerera kiugo-ini kia Ngai na uge wa Ngai, hivyo kupitia neno la Mungu na
na hekima ya Mungu, ndina hinya na wathani, ana nguvu na uwezo gukiria kigongona kiu, kunyamazisha hayo madhabahu, gukiria kigongona gia tatu, kunyamazisha madhabahu ya tatu, gukuhoera na gukuigirira moko, kukuombea na kukuwekelea mikono, ume kigongona ini kia ihiko cia rume kwa rume, ili utoke kwenye madhabahu ya ndoa za waume kwa waume. Twina hinya na wathani, tuna nguvu na tuna uwezo wa gukuigirira moko, ya kukuwekea mikono, ume kigongona ini kia lesbianism, utoke kwenye madhabahu ya wake kwa wake. Na no tuhiri na hinya na wathani, na pia tuna nguvu na tuna uwezo wa gukuigirira moko, ya kukuwekelea mikono, ume kigongona ini kia masturbation, ili utoke kwenye madhabahu ya masturbation. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni igongona nyingi igiaga ciana kuma class 6. Ni madhabahu mengi husumbua watoto kuanzia class 6. Na aciari meciragia igongona ici ciana cimoyagira secondary. Na wazazi wengi hufikiria madhabahu haya watoto wengi huichukulia kutoka secondary. Uguo ni turenda kumuthara. Hivyo tunataka kuwanyakua. Na wiki waragia githweri kiega. Twinawe nigetha ungoithie tu ungoithio uguo. Bwana asifiwe sana. Amen. Agatukanirwo no ni gwitigira maguta. Mathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Uguo maundu macio mothe ni mubatie kuheyo uhoro wamo. Hivyo mambo hayo yote tunafaa kujua zaidi. Kuingiliania na igongona itagocithagia Ngai. Tujue hatari ya kujiingisha kwa madhabahu ambayo haimfurahishi Mungu. Anake aitwa mekite 8 aria me form 1 nginya form 2. Vijana wetu ambao wamefanya class 8 up to form 2. Aigeitu ni mathiaga na makagimarira kundu gutigarite. Wengi wao huenda na kutahiriwa mahali ambapo ni tofauti. Makahandwo kigongona gitari kia Ngai. Wanaingizwa kwenye madhabahu ambayo si ya Mungu. Na maundu macio ndiramwira mutingirwo kundu kumwe. Na mambo hayo ambayo tunaelezwa na wadada hatuwezi ambiwa mahali pengine. No ithuĩ twendaga kuhanda ciana citu kigongona kia Ngai. Lakini sisi hupenda kupanda madhabahu ya Bwana kwa watoto wetu, madhabahu ya Mungu aliye wa kweli. Ngagoca Ngai muno, anamtukuza Mungu zaidi ni tondu wa kundehera inyuĩ, kwa sababu ya kuwaleta nyinyi. Na nitukugia na kahinda, na tutakuwa na nafasi mwalimu agituhaririria uhoro wa macindano. Mwalimu anapotuandalia katika hali ya mashindano, niguka hau gatagati hau muri, atakuja hapo mahali tutakapokuwa. Tondu kuri mahehereire majira ni turenda gukuona. Wengi walimwambia tunataka kukuona. Na kuri o maroka kungeithia wabici. Na kuna wengine wanakuja kumsalimu kwa ofisi. Ngai amurathime. Bwana wabariki. Ndukae gwitigira, usiogope. Ndukae kuigua guoya, usisikie uoga kujuria kiurio giothe, kuuliza swali lolote. Ngoragwo ndi mwana ndakinya hari ciana, yeye huwa mtoto kwa watoto. Ndakinya hari andu agima ngatuika mundu mugima, kwa watu wakubwa yeye anakuwa vile. Ndakinya hari andu arui bara ngatuika jemedari, akiwa kwa watu wa vita anakuwa mtu wa vita. Tondu wa Ngai uria njitikite, kwa sababu ya Mungu ambaye amemwamini, na Ngai uria njaragia uhoro wake, na Mungu ambaye nena kumhusu. Uguo ndukaigue wina thina, hivyo usisikie ukiwa na shida. Ndukaigue wina thina, usisikie ukiwa na shida. Ndukaigue wina ruo, usisikie ukiwa na uchungu. Guka kujuria kiuria, kuja kuuliza swali lolote. Hekana kamwe gokire hindi ya monthly prayers, kuna mtoto mmoja alikuja siku ya monthly prayer na sijui kama yuko miongoni mwetu. Kana ka miaka kindu 7. Mtoto wa miaka around 7. Na daretigira, na hakuwa naogopa. Akijira bishop ni doka, akasema bishop nimekuja. Niga kanitha wa Kawangware, ni wa kanisa letu la kule Kawangware. Na doka gukuhe prayer request yako, na nimekuja kukupa my prayer request. Ni dakaretio ni susu, nimekasirishwa na shosho kuona akihura mami witu, kuona kichapa mama yangu. Hoera Ngai, niombe Mungu, baba witu one besha, baba yangu aone pesa, agure mugunda, anunue shamba, tuthame kwa shosho, tutoke kwa shosho. Ni ndireire Ngai ni tondu wa kana kau, amemlilia Mungu kwa sababu ya mtoto huyo. Ngai ni akumenya kuria mugunda okuma wa family iyo, Mungu atajua mahali shamba litatoka la familia hiyo. No age kuigua mahoya maciari, anaweza kosa kusikia maombi ya wazazi. No Ngai no aigue mahoya maku we mwana, lakini atasikia maombi yako ukiwa mtoto. Ngai no aigue mahoya maku, Mungu atasikia maombi yako. Na ndiretekia
mwaka ũyũ ũgĩthira, na ninaamini mwaka huu utakapokuwa ukiisha, ũcio mwana ndekuona cũwe akĩhũra nyina rĩngĩ. Huyo mtoto hataona mama yake akichapwa na shosho. Ũndũ ũcio nĩ wahatĩrĩirie ngoro yakwa mũno. Jambo hilo lilihuzisha moyo wa Bishop. No ngĩkena na ngĩra Ngai nĩ thengio. Lakini akafurahia na akamwambia Bwana asante. Tondũ wa kweheria guoya thĩinĩ wa mwana kwa ũyũ. sababu ya kuondoa uoga ndani ya mtoto huyo. O nawe ndũkagĩe na guoya. Hata nawe usiwe na uoga. Na ndũkagĩe na itherũ. Na usiwe na mzaha. Tondũ Ngai witũ ndendete itherũ. Kwa sababu Mungu wetu hapendi mzaha. Ngai oigaga itherũ nĩ mehia. Mungu husema mzaha ni dhambi. Ngai oigaga itherũ nĩ mehia. Mungu husema mzaha ni dhambi. Tũtirĩ haha nĩ ũndũ wa itherũ. Hatuko hapa kwa sababu ya mzaha. Tũrĩ haha nĩ ũndũ wa gũkwenda. Tuko hapa kwa sababu tunakupenda. Na kwenda gũthara ũnyinyi waku. Na kutaka kuokoa udogo wako. Kwenda gũthara wĩthĩ waku. Kutaka kuokoa ujana wako. Tondũ ithuĩ wĩthĩ witũ. Kwa sababu ujana wetu. Ithuĩ tuokaga gũtua kahũa haha makiu. Tulikuja kuchuna kahawa hapa tu. Gwathira gũkũ tũgathiĩ Moi Kamĩtĩ. Ikiisha hapa tunavuka ng'ambo nyingine. Gwathira Moi Kamĩtĩ tũgathiĩ Anima. Ikiisha upande huo tunaenda ng'ambo nyingine. Na nĩtwakoragwo twetereirwo nĩ aciari tũinũkie mũtu wa ngano. Na tulikuwa tunangojewa na wazazi twende nyumbani na unga ya ngano. Tondũ kahũa gatuagwo December-inĩ. Kwa sababu kahawa ilikuwa ikichunwa wakati wa Disemba. No nĩngocaga Ngai ũrĩa wahete ũũgĩ. Lakini namshukuru Mungu aliyempa hekima. Tondũ niĩ mbeca ciakwa ciothe ndarĩagĩra kũu kahũa-inĩ. Kwa sababu pesa zake zote alikula ndani baada ya kuuza kahawa na kulia hapo tu. Baba tindagetereire mbeca. Baba yake aliishi maisha ya kungojea. Ngĩmwĩra niĩ ndigũthiĩ gũtua kahũa ngũgũrĩre thigara. Akamwambia yeye hataenda kuchuna kahawa ili amnulie sigara. Ndarĩaga keki yetagwo waru mass cake. Alikuwa anakula keki ambayo ilikuwa inaitwa hivyo. Arĩa manathiĩ kahũa nĩ maranyita ũrĩa ndĩroiga. Wale ambao wameenda kuchuna kahawa, wale ambao ni wako juu seniors. No inyuĩ Ngai nĩ amwendete. Lakini nyinyi Bwana anawapenda. Mũtiratũmwo mũgatue kahũa. Hamjatumwa kwenda kuchuna kahawa. Mũtiratũmwo mũgatue macani. Hamjatumwa kwenda kuchuna majani. Mũtũmĩtwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Mmetumwa kwenye nyumba ya Bwana. Nĩgetha mũrutwo na mũthomithio. Ili mfunzwe na muelewe. Maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ mategũkinya. Mambo ambayo kuna wakati ambao haitafika. Na maũndũ marĩa mũkuona na maitho manyu. Na mambo yale ambayo tutayaona kwa macho yetu. Tumwendagĩra maũndũ mega. Tunawawazia mambo mazuri. Tondũ nĩtũmwendete. Kwa sababu tunawapenda. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Chapia Bwana makofi mazuri. Na wĩre ũcio mũriganĩtie atige gũcũnga. Na uambie huyo mmeketi pamoja naye awache kulala. Mwĩre atige gũcũnga. Mwambie awache kulala. Mwĩre atiga gũcũnga wewe. Mwambie awache kulala wewe. Niwe ũrathatia kanitha. Ni wewe unafanya kuwe kugumu. Mũndũ mũhũnu angĩcũnga. Mtu ambaye ameshiba na polala. Ahota kwambia kuheana ndeto ingĩ. Anaanza kutupa hadithi zingine. Na wa mũndũ mũhũnu. Na shida ya mtu ambaye ameshiba. Aheanaga ũhoro na mbere. Anapeana maneno kwa kinywa. Aheana ũhoro na thutha. Na anapeana maneno nyuma. Rĩu ũgakorwo ũrathũkia maũndũ mothe. Anakuwa na haribu kwa pande zote. Ũguo menyerere mũno. Kwa hivyo uchunge sana. Na nĩ Ngai ũmũrathimĩte. Na ni Mungu amekubariki. Na nĩ Ngai ũmũririkanĩte. Na ni Mungu amekukumbuka. Ĩra ũcio mũriganĩtie guka witũ gũkũ ũmũthĩ. Mwambie babu yuko hapa siku ya leo. Guka witũ gũkũ ũmũthĩ. Mwambie babu yuko hapa siku ya leo. Mwĩre Archbishop witũ gũkũ ũmũthĩ. Our Archbishop yuko hapa siku ya leo. Na nĩtũraigua ũrĩa aroiga. Na tunasikia kile anachosema. Na nĩtũmwendete. Na tunampenda. Nyendai tu. Tumpende tu. Munyende tu ũguo ndariĩ. Tunakupenda vile ulivyo. Na ndũkanduĩre cira. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona niĩ no ndĩmwendete. Hata naye anatupenda. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere. Na tuko kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza. First Kings. Wafalme wa kwanza. Chapter 22. Chapter number 22. Twambĩrĩrie harĩa 41. Tutaanza aya ya 41. Kings iriganĩtie na Revelation kwa wale hawajui. Na Genesis iko hapo katikati. Ama iko wapi? Kumbe mnajua. Hebu jipigieni makofi. Juu mnajua kila kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu ambia mwenzako mimi najua mahali mfalme yuko. Mimi najua mahali kitabu cha Wafalme kiko. Bwana asifiwe sana. Amen. Najua mahali wafalme wanakaa. Nijue harĩa athamaki maikaraga. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nijue harĩa mandĩkĩirwo ũhoro wao. Na ninajua mahali ambapo wameandikiwa hadithi yao. Nĩ ũhoro mũnyinyi mũno. Ni hadithi fupi sana. Na nĩguo ngwaria.
ndiyo atakayoinena kamwira mukuingira programu-ini cianyu kabla ya tuingie kwenye program zingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Tarora mundu ucio mwenake kana ni aguria Bible kana ya mtu kama amefungua Biblia yake ama hajafika umsaidie. Nimukinyete hau? Amen. Ukifika hapo sema Theophilus. Okay. Murata wa Ngai. Ugai na hinya murata wa Ngai. Murata wa Ngai. Ugona nie ndi murata wa Ngai. Ona ndi murata wa Ngai. Ndenda kuigua gikuyu kianyu. Ona nie ndi murata wa Ngai. Ona nie ndi murata. Tena ndi murata wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Amen. Ciana citu no tuguciruta lugha yitu. Watoto wetu tunafunza lugha yetu. Tondu kwagiriire mundu amenye lugha iria yake. Kwa sababu inafaa kila mtu ajue lugha iliyo yake. Tondu lugha iria yaku ni thaka muno. Kwa sababu lugha iliyo yako ni tondu wathiirwo yo ni Ngai. Kwa sababu umeamriwa hiyo na Mungu. Ugai murata wa Ngai. Semeni tatigai kuogora ugai straight murata wa Ngai. Oni oguo niki murakienda kuogora ugai murata wa Ngai. Uganie ndi murata wa Ngai. Ona uyu turiganetie ni murata wa Ngai. Ona turiganetie. Ona uyu wi thutha wakwa ni murata wa Ngai. Ona uyu wi mbere yakwa ni murata wa Ngai. Ithuothe turi arata Ngai. Ona bishop witu ni murata wa Ngai. Ona Pastor Dani ni murata wa Ngai. Ona Pastor Dani murata. Ona Pastor Lucy no murata wa Ngai. Ona Pastor Lucy no. Pastor Dani no murata wa Ngai. Pastor Dani no murata. Pastor Caro no murata wa Ngai. Pastor Caro no murata. Ugai ona Reverend witu Reverend Rachel no murata wa Ngai. Ona Reverend witu Reverend Rachel no murata wa Ngai. Ugai ona Pastor Monica ni murata wa Ngai. Ona Pastor Monica ni murata wa Ngai. Andu othe ni arata Ngai. Andu othe ni arata Ngai. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nituratorana. Tunaandamana. Ni murakena? Mmefurahia? Haya. Kereke tuthome na guthoma na Gikuyu nigetha unyite wega hagie mundu umwe athome na Githweri hau hagie mundu ungi athome na Githungu hau na tuguthoma laini nyinyi muno ningumwira uria tuguthoma tugithiaga. Bwana asifiwe sana. Thiini wa 1 Kings chapter 22 verse 41. Wafalme wa kwanza 22 kuanzia yake ya 41. Maandiko maroiga atiriri. Pastor Dani wina ya Githweri kana ya Gikuyu? Ya Githweri. Kuna ya Kiswahili kuja hapa usome hapa. Okay. Ndathoma na Gikuyu thome na Githweri. Na riri Jehoshafatu mũrũ wa Asa ambĩrĩirie gũthamakĩra Juda mwaka wa 4 ĩrĩa Ahabu mũthamaki wa Isiraeli akorirwo athamakĩte. Toigai thutha wakwa na tukuga na Gĩkũyũ na museme na nguvu sawa sawa. Na rĩrĩ Jehoshafatu mũrũ wa Asa. Jehoshafatu mũrũ wa Asa. Ugai na hinya Jehoshafatu mũrũ wa Asa. Jehoshafatu mũrũ wa Asa ambĩrĩirie gũthamakĩra Juda. Ambĩrĩirie gũthamakĩra Juda mwaka wa 4 ĩrĩa Ahabu mũthamaki wa Isiraeli akorirwo athamakĩte. Ĩrĩa Ahabu mũrũ wa Isiraeli akorirwo athamakĩte. Hebu asome na Kiswahili na uambie warudie nyuma yako. Thank you. Ninasoma kwenye Wafalme wa kwanza 22 verse number 41 sorry. Biblia inasema ya kwamba kwa lugha ya Kiswahili, Yehoshafatu mwana wa Asa alianza kutawala juu ya Yuda katika mwaka wa 4 wa Ahabu mfalme wa Israeli. 42. Mere masokere huko. Haya, tutarudia nyuma yangu. Yehoshafatu mwana wa Asa alianza kutawala juu ya Yuda katika mwaka wa 4 wa Ahabu mfalme wa Israeli. Katika mwaka wa 4 wa Ahabu mfalme wa Bwana asifiwe sana. Amen. Semeni amen. Amen. No cio ngiwe hau uguo. Mugeni turenda ageni andu aguku ni njui ni muthomagite Biblia. Ugututhomera na Githungu ukira ukahaha. Muhurire iruhi rwega. Jo hapa. Bwana asifiwe sana. Mwireni karibu sana our pastor. Umuthi.
Praise God. Amen. I'm going to read in the book of 1 Kings, chapter 22, verse 41, and it says, In the 4th year of the reign of King Ahab of Israel, Jehoshaphat, son of Asa, became king of Judah. Repeat. In the 4th year of the reign of King Ahab of Israel, In the 4th. Jehoshaphat, son of Asa, became king of Judah. Became king of Judah. Thank you. Amen. And King James. Person, amane? Good news. Sawa, thank you. Niratwara na wega. Ngai akurathime muno. Bwana kubariki sana. Reke nani riu githome riu mundu ungi wiharirie wa githweri Pastor Dan tucokie horo na kuria na wa Gikuyu nie mimi ni guka unajua hanaga mambo mingi. Haya 42. Nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 hindi iria ambiriirie guthamaka 32 years 35 years ambiriirie guthamaka agithamaka miaka 25 ari Jerusalemu, nake nyina etagwo Azuba mwari wa Silihi. Haya semeni nyuma yangu, ugai thutha wakwa, ugai twi thutha wa bishop riu, twi thutha wa bishop riu. Nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 hindi iria ambiriirie guthamaka agithamaka miaka 25 agithamaka miaka 25 ari Jerusalemu nake nyina etagwo Azuba mwari wa Silihi. Nake nyina etagwo Azuba mwari wa. Bwana asifiwe sana. Amen. Tareke tucokere ringi na mwananirire hanini na maundu ma ndirakugithio guo kanyita tondu twakinya haria nja gutire mundu ukuria raji mwarimu atacokerete uguo tureka atia turauga uguo kuhituka kigeranio gwaku nikuo gutuma wikirirwo ngima nene kana umo. Bwana asifiwe sana. Amen. Nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 ugai kamwama kamoigwa mutikuria mwathani basi ni mugukiria no kiugei na hinya. Nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 nake Jehoshafatu ari wa miaka 35 hindi iria ambiriirie guthamaka agithamaka miaka 25 ari Jerusalemu nake nyina etagwo Azuba mwari wa Silihi. Ilo sio muliganitie mwari wa Silihi. Mwari wa Silihi ni kusema nini na Kiswahili? Huko ni mramenya. Bwana asifiwe sana. Hai. Atitaigure hali na kiaroiga ati sana. Mwari si ni dota. Na mbona huyu anasema sana? Muthekererei. Alafu akoiganireire si angesema na moyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuthomera na githweri. Unasema tutasomewa pale. Okay, no rugamite hau. Aya rugama tuthomere na ukihaha mbere. Ukihaha mbere no rore kamera wega. No nginya mugie na courage ya guthoma kiugo kia Ngai, kuhunjia kiugo kia Ngai, tondu cio niguo wendi wa guka wanyu. No ti guka cio wa mucie ni guka wa kani. Guka wa kanitha no. Mwathani murona ndi mukuru ikaya na maana na mekunje toguka Pastor Dan. Haya, Wafalme wa kwanza chapter 22 verse 42. Yehoshafati alikuwa mwenye miaka 35 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 25 huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Azuba binti Shilhi. Amen. Ebu wapie warudie. Na venye uko na Kiswahili sanifu dadangu. Ebu mpigieni makofi. Ebu soma pole pole tena nisikilize nione kama nitaiera kidogo. Yehoshafati alikuwa mwenye miaka 35 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 25 huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Azuba binti Shilhi. Nisalimie, semeni Mswahili. Mswahili. Kiswahili sanifu. Na abarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana.
nä ndona inyuä mwä mbere katiguo Pastor Dan Niguo. reke tå thiä na mbere nä å ndå wa time. Asante sana. Atä waiga wä tagwo unaitwa nani? Lucy Maina. Kuma ku Nakuru. Pastor Dan nä wetarä we roya gä kombe rä u nä tå kå rora ana ikuru mathoma gå gathomwo nä amutaria nä harä wa 44 thomete nä harä wa njatha-inä thomete mathekererei no nä megå thoma mwathani arogocwo nä tå heaga ageni nafasi nä getha makaigua me må ciä na makaigua maiganä ire kana tiguo andå a 44 na njatha-inä nä tå heaga ageni nafasi na tondå nä tå mwendete nä getha tå hote kå må ruta wega. Bwana asifiwe sana. Rä u rekei tå thome ona Pastor Dan nä getha ndengerie njari å rä a ndä renda kwaria na njuge å rä a ndä renda kuga nä getha å horo å hå the. Tå kinyä te 1 King 42 43 yeah. Rä u tå rathoma 43 yeah. Nake agä kä rå mä rä ra mä thiä re ä rä a yothe ithe Asa athiaga nayo. Ugai thutha wakwa. Nake agä kä rå mä rä ra nake agĩkĩrũmĩrĩra mĩthiĩre ĩrĩa yothe ithe Asa mĩthiĩre ĩrĩa yothe ithe Asa athiaga nayo na ndaigana kũgarũrũka na mwena atĩ nĩguo amĩtige no gwĩka ekaga maũndũ marĩa monagwo marĩ mega nĩ Jehova no rĩrĩ matĩri ma kũndũ gũtũũgĩru matigana kweherio nao andũ no marutagĩra magongona kuo na magacinĩra ũbumba matĩri-inĩ macio ma kũndũ gũtũũgĩru. Bwana asifiwe sana. Tareke thiĩ na mbere na gũthoma Pastor Dan. Muge thutha wakwa na mwanĩrĩra nake Jehoshafatu akĩara ũhoro na mũthamaki wa Isiraeli wa atĩ magĩe na thayũ. Uga na hinya wa atĩ magĩe na thayũ. 45 no rĩrĩ ciĩko iria ingĩ cia Jehoshafatu ona hinya wake ũrĩa onanirie na ũhoro wake wa ũrĩa arũire mbara-rĩ anga matiandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma ihinda rĩa athamaki a Juda. Katarĩ kamwakoma kana nĩ sentence ya raiha tũmĩkuhĩhie inyuĩ nĩ mwĩyaragia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Reke tũingĩre 46. Namo matigari ma andũ arĩa marũmagĩrĩra ũmaraya wa arũme na arũme arĩa angĩ. Ugai ũguo. Namo matigari ma andũ arĩa marũmagĩrĩra ũmaraya wa arũme haya namo matigari ma andũ arĩa marũmagĩrĩra ũmaraya wa arũme na arũme arĩa angĩ o macio matigarĩte matukũ-inĩ ma Asa ithe akĩmathengia bũrũri ũcio biũ. Bwana asifiwe sana. Akĩmathengia bũrũri ũcio andũ arĩkũ nĩ andũ arĩkũ mathengirio? Arĩa marĩ hiko-inĩ cia arũme kwarũ. Ũguo athamaki aya nĩ marakaragio. Koriganĩirwo nĩ tũkoragia Gĩthweri na Gĩthũngũ. Ndirakora ndĩrĩ o nyiki mwathani. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya ke tũcokere raini ya 46. Haya na muge na hinya namo matigari ma andũ arĩa marũmagĩrĩra ũmaraya wa arũme na arũme arĩa angĩ
Umaraya wa arume na arume aria angi. O macio matigarite matuko-ini ma Asa. O macio matigarite matuko-ini ma Asa. Ithe akimathengia bururi ucio biu. Ithe akimathengia bururi-ini ucio biu. Ithe akimathengia bururi ucio biu. Ithe akimathengia bururi-ini ucio biu. Uga na hinya ithe akimathengia bururi ucio biu. Ithe akimathengia bururi-ini ucio biu. Bwana asifiwe sana. Amen. Taigirira guoko gwaku haha. Wekelea mkono wako kwenye kifua. Uge thutha wakwa. Useme nyuma ya bishop. Ngai ta uria uturaga muoyo. Mungu kama vile unavyoishi. Ngai ta uria uturaga muoyo. Mungu kama vile unavyoishi. Jehereria roho. Niondolee roho. Uria umaga kusimu. Uria umaga kusimu. Ukerekeria mbeu njithi. Ukerekeria mbeu njithi. Ihiko-ini cia rume kwa rume. Ihiko-ini cia rume kwa rume. Ihiko-ini cia tumia gwa tumia. Ihiko-ini cia tumia gwa tumia. Jehereria roho wa Saitani. Niondolee roho wa shetani. Uria ukaga. Yule ambaye yuaje. Ukaigiria ndoho-ini wa mihianano. Naingiza watu kwenye hali ya kuomba. Ngai jehereria roho. Mungu niondolee roho. Wothe muru. Wote mbaya. Umaga kusimu. Natoka kuzimu. Uingiragia mundu. Unaoingiza mtu. Roho-ini kihiko-ini kia tumia gwa tumia. Kwenye ndoa za wake kwa wake. Ugai na hinya. Ngai jehereria roho. Mungu niondolee roho. Jehereria roho wothe muru. Niondolee roho yote mbaya. Na ujehererie kigongona giothe kia daimono. Na uniondolee madhabahu yote ya kishetani. Kiria kiingiragia mundu. Ile inaingiza mtu. Kigongona-ini kia masturbation. Kwenye madhabahu ya masturbation. Ngai ndeithia. Mungu nisaidie. Ngai thara. Mungu niokoe. Ndikanekore hatika-ini. Nisijipate ndani ya shida. Ya ihiko-ini cia rume kwa rume. Ya ndoa za waume kwa waume. Ndikanekore hatika-ini. Nisijipate katikati. Ya ihiko cia tumia gwa tumia. Ndoa za wake kwa wake. Ndikanekore hatika-ini. Nisijipate ndani ya kigongona kia masturbation. Kwenye madhabahu ya masturbation. Niki mutaroiga na hinya. Uga ndikanekore hatika-ini. Nisijipate ndani ya kigongona kia masturbation. Ya madhabahu ya masturbation. Ndikanekore hatika-ini. Nisijipate ndani ya kigongona kia hiko cia rume kwa rume. Madhabahu ya waume kwa waume. Ndikanekore hatika-ini. Nisijipate ndani ya kigongona-ini kia lesbian. Ya madhabahu ya Ngai ndeithia. wake kwa wake. Mungu nisaidie. Bwana asifiwe sana. Amen. Githe mutiaigua uhoro ucio ni mwandike maandiko-ini. Si tumesikia maneno hayo yameandikwa kwenye maandiko. Na waigua uria wahandite kigongona giki ari u. Na tukasikia yeye aliyepanda madhabahu haya alikuwa ni nani. No murio oka guthamaka. Lakini wakati mtoto wake alikuja kutawala, akimomora kigongona kia ngai cia ithe. Akabomoa madhabahu yaliyokuwa yameinuliwa na baba yake. Na akiuga gutikurumirirwo. Na akasema hakutafuatwa. Akiuga gutikurumirirwo. Akasema hakutafuatwa. Ihiko cia rume kwa rume. Ndoa za waume kwa waume. Akiuga ndikurumirira. Akasema sitafuata. Kigongona kia ngai ya baba. Madhabahu ya baba yangu. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kamwambiriria gukoma. Ugai tutikurumirira. Semeni hatutafuata. Igongona cia macerebu. Madhabahu ya maselebu. Aria mari hiko-ini cia rume kwa rume. Ambao wameko kwenye ndoa za waume kwa waume. Tutikurumirira. Hatutafuata. Igongona cia macerebu. Madhabahu ya maselebu. Aria mari hiko-ini cia tumia gwa tumia. Ambao wamejiingiza kwenye ndoa za wake kwa wake. Tutikurumirira. Hatutafuata. Ugai tutikurumirira. Hatutafuatilia. Ugai na hinya. Hatutafuata. Tareke Pastor Dani jigue. Ugai tutikurumirira. Ke. Andũ aingĩ maganaga nĩ kwĩrirĩria macerebu marĩa mabuataga. Andũ aingĩ maingĩragio igongona-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano nĩ kwĩrirĩria macerebu mekuo mahoi mĩhianano. Watu wengi huingia kwenye madhabahu hayo kwa sababu ya kutamani wanaoangalia wakiwa macerebu. Tutikurumirira macerebu. Lakini sisi hatutafuata cerebu. Tukurumirira Yesu Kristo. Sisi tutafuata Yesu Kristo. Ucio niwe cerebu witu. Huyo ndiye aliyeinuliwa Mungu wetu. Na hatabadilika wala kubadilika. Mwathani arogocwo. Amen. Andũ aingĩ mabuataga nyĩmbo. Watu wengi hufuata nyimbo.
nyimbo cia andu aria me iguru muno za wale ambao watu wameinuliwa, na ingi ao ni ahoi mihianano, na wengi wao ni watu wanaomba ukona muiretu arenda guikara ta serebu fulani. Tunasema sisi tunataka kuishi maisha ya mtu fulani, mwanake arenda guikara ta serebu fulani, kijana anataka kuishi maisha ya kijana fulani, no kigogona ini kia gayism, lakini ako ndani ya madhabahu ya kigogona ini kia lesbianism, ako ndani ya madhabahu ya wake kwa wake, kigogona ini kia hoi wa mihianano, na ako kwenye madhabahu ya kuomba miungu ya kigeni. Ona nyimbo iria inete, hata nyimbo anazoziimba ciheanitwo ni ngoma we mwenyewe, zimepeanwa na shetani mwenyewe. No muthenya wa umuthi, lakini siku hii ya leo ndirarugama mwanya-ine na ithenya-ine, simama kwenye mwanya na tondo wanyu ciana citu, kwa sababu ya nyinyi watoto wetu. Tutiguthario meciria ni macerebu, hatutaondolewa mawazo yetu na macerebu, meciria ni macerebu, hatutabebewa akili zetu na cerebu. Tukurumirira kiugo kia Ngai, tutafuatilia neno la Mungu, tukurumirira mundu ina mwili na thakame, hatutafuata mtu aliye na mwili na damu. Muthamaki uyu wetagwo Asa, mfalme aliyekuwa kitwa Asa, akiuga ndekurumirira ucerebu wa ithe, akasema hatafuata ucelebu wa babake, na akiuga ningungaurania, na akasema nitavunja ihiko cia arume kwa arume, madhabahu ya waume kwa waume, ningungaurania, nitavunja ihiko cia atumia kwa atumia, ndoa za wake kwa wake, ninguthengia, nitaondoa mihianano ĩrĩa yambararagio ni baba, miungu ya kigeni ambao baba yangu aliinua. Andũ aingĩ maingĩrĩte hiko-inĩ cia arume kwa arume, watu wengi wameingia kwenye ndoa hizi, nĩ tondũ wa kwĩrirĩria aini a nyĩmbo, kwa sababu ya kutamani waimbaji, arĩa mahĩtithĩtie thĩ, wale ambao wameharibu nchi, ciana citu, wale ambao wameharibu watoto wetu. Lakini sisi no ithuĩ siku ya leo, muthenya wa umuthi, tumekataa kuwafuata, nĩ twarega kumarumirira. Pigiani Yesu makofi, hurira Jesu ruhiru wega, na tuseme hatutawafuata, na tuge tutikumarumirira, hatutawafuata, tutikumarumirira katika jina la Yesu Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Hatutafuata macerebu, tutigofuata aini arĩa nene, hatutafuata macerebu, tutikurumirira aini maneno yao hatutayafuata, ciugo ciao tutiecirumirira, katika jina la Yesu Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tutikurumirira macerebu, hatutafuata wale walio juu, wale wanaabudu miungu, acio mainamĩrĩra mĩhianano, hatutawafuata, tutiĩmarumirira, wale wako kwa lesbianism, wale mehiko-inĩ cia hatutawafuata, tutiĩmafuata, wale wako kwa gayism, wale mehiko-inĩ cia arũme, hatutawafuata, tutiĩmarumirira. semeni tumewakataa, nĩtwamarega, semeni tumewakataa, ugai nĩtwamarega, na hata wakituita, naona matwĩta, hatutaenda mahali wako, tutigũthiĩ kũrĩa marĩ, tumejitenganisha na hao watu, nĩtwetigithũkania nao, tumejikabidhi mikononi ya Yesu, tweneana moko-inĩ ma Jesu, hatutajikabidhi mikononi ya macerebu, tutikweneana moko-inĩ ma nene. Sisi watoto wa Mungu tumekataa, ithuĩ tũrĩ ciana cia Ngai nĩtwarega, semeni tumekataa, ugai nĩtwarega, semeni tumekataa, ugai nĩtwarega, hatuko mikononi ya macerebu, tũtirĩ moko-inĩ ma andũ acio marĩ igweta, hatutaki nyimbo za kuabudu shetani, ithuĩ tũtikũiga nyĩmbo-inĩ cia sisi tunaabudu Mungu, ithuĩ tũrathaitha Ngai, Mungu mwenye rehema, Ngai mwene hinya, tumejiunganisha na Mungu, twĩnyitithanĩtie na Ngai, tumejiunganisha na Roho Mtakatifu, twĩnyitithanĩtie na Roho wa na Ngai, tutaenda mbele, na nĩtũgũthonga tukisema Yesu ni Bwana, tukiuga Ngai nĩ Ngai, tukisema Yesu ni Bwana, tukiuga Ngai nĩ Ngai, hatutajiigiza, hatutikwĩingĩria thĩinĩ wa hiko cia arũme nĩguo tuone mbeca, hatutaingia mahali pale, tũtikũingĩra, hata tukiitiwa ona twĩtĩrwo mikutano yao, mĩcemanio yao, hatutaenda, tũtiĩthiĩ, semeni hatutaenda, ugai tũtiĩthiĩ, semeni hatutaenda, ugai tũtiĩthiĩ, semeni hatutaenda, ugai tũtiĩthiĩ, pigieni Yesu makofi, hũrĩrai Jesu rũhĩ semeni rwega, tumejitenganisha, ugai nĩtwetigithũkania na madhara yote ya shetani, na ũru wothe wa Shaitani, tumejitenganisha na muovu shetani, nĩtwetigithũkania na ũrĩa mũũru, tumejitenganisha na madhabahu yote ya shetani, twetigithũkania na madhabahu, sisi tunaabudu Mungu, ithuĩ tũrahoya Ngai, Mungu aliye hai, Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo, Mungu aishie Ngai ũrĩa milele, ũtũũraga, Mungu mtakatifu, Ngai mũtheru, huyu ndiye Mungu wetu, ũcio nĩwe pigieni witũ, Yesu makofi, hũrĩrai Ngai na ũhĩ tuseme sisi ni rwega, watoto wa na Mungu, tuge ithuĩ twĩ ciana sisi cia ni Ngai, wana wa Mungu,
Sisi sio watoto wa Shetani. Sisi sio watoto wa Damadhia. Sisi tumeinuliwa. Tunamjua Mungu wetu. Tunamjua Mungu wetu. Asa akasimama. Akajitenganisha na baba yake. Hata sisi tutajitenganisha na wale wahubiri wako kwa gezi. Hao baba zetu wale huwa tunatazama wakati wote. Hatutawachungulia tena. Hatutafuata njia zenu. Sisi tumejitenganisha na sisi tuko mikononi ya Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kama uko mahali hapa na unafuata serebu fulani na ako kwa hiyo kitendo, nimekutenganisha na yeye. Nimekutenganisha na yeye. Nimekutenganisha na yeye. Nimekutenganisha na yeye. Kama unafuata msanii fulani na ako kwa gezi, nimekutenganisha na yeye. Kama unafuata msanii fulani na kwa hiyo kitendo ya lesbianism, nimekutenganisha na yeye. Kama unafuata nyimbo zake, na yeye ni mtu wa kuabudu miungu, nimekutenganisha na yeye. Katika jina la Yesu Kristo, nimekutenganisha na yeye. Pigieni Yesu makofi. Pigieni Yesu makofi. Na mseme hata Kiswahili ya babu imelekelelio kutoka juu mbinguni. Pigieni Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Semeni amina. Ugai netwetigithukania. Semeni tumejitenganisha. Na aria tufuataga. Na wale tunaofuata. Aria tweciragia nio. Wale tunaofikiria ni wao. Notio. Lakini si wao. Wale huwa tunafikiria. Aria tweciragia. Ni wa kanisa la Bwana. Ni ya kanitha wa Ngai. Lakini ni wa sunagogi ya Shetani. No ni ya kigongona kia daimoni. Hatutawafuata. Tutie maromerera. Ugai na hinya. Na inafaa urukaruke ukisema mimi sitawafuata. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Semeni mimi sitawafuata. Mimi sitawafuata. Mimi sitawafuata. Hata nyimbo zao. Ona nyimbo nimeziweka chini. Na nimeikanyaga. Na nimeikanyaga. Hata mahubiri ya wale watu wanaabudu miungu, yote tumeikanyaga. Luka uikanyage. Na useme mimi nimefunguliwa. Na upige duru useme Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Salimia mwenzako high five. Umwambie hiyo ni yangu. Mahali ulikuwa unaniambia twende sitaenda. Mahali ulikuwa nataka tufuate sitafuata. Juu Guka amekataa. Na kama Guka amekataa, amekataa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama babu amekataa, amekataa. Hata kama dadi Pastor Dani amekataa, amekataa. Hata kama walimu wetu wamekataa, kataa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni wangapi watafuata Yesu? Msiwe mnafuata wasanii. Yes. Wenye wametoka kusimu. Yeah. Watoka nchi za ng'ambo. Wale wako hapa Kenya. Hatutamfuata pamoja na watoto wetu. Amen. Sisi tutasagiria Yesu. Na tutasema Yesu ni Bwana. Piga makofi mzuri. Sakwe na vigeregere kwa Yesu jameni. Bwana asifiwe sana. Ugai tutikomurumirira. Semeni hatutawafuata. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivyo tukurumirira Yesu Kristo. Sisi tutafuata Yesu Kristo. Tukurumirira muthamaki wa thamaki. Tutamfuata mfalme wa wafalme. Tukurumirira Ngai witu. Tutafuata Mungu wetu.
Asa akinoga. Asa akachoka. Asa akinoga. Asa akachoka. Ndarumireire Ngai ya ithe. Hakufuata Mungu miungu ya baba yake. Ona ithuĩ tũtikurumirira. Hata sisi hatutafuata. Semeni hatutafuata. Amen. Fuata. Hatutafuata. Hatutafuata. Miungu ya wasanii. Miungu ya wasanii. Tutafuata mwana. Tutafuata Bwana. Aliyeketi. Aliyoketi. Katika kiti cha enzi. Katika kiti cha kwa enzi. mkono wa kulia. Kwenye mkono wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Pigieni Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ugai tutikomoima thutha. Semeni hatutafuata nyuma. Bwana asifiwe sana. Amen. Tokuma kigo kia Ngai ki. Tutafuata neno la Bwana nyuma. Ni muraigua? Amen. Ni murathikiriria? Mnasikia? Kamuhotire? Kwani mumesikia njaa? Kenge inuke. Asha. Mutarakiuga ameni. Hamsemi amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mutikihorera Jesu witorohero wega. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Na ugererie muno uge Jesu ni mwathani. Sagwe na vigeregere mzuri jameni. Rohero wega. Bwana asifiwe sana. Amen. Ugai amen. Semeni amen. Nyenga na mararathimo. Ni wangapi wanabarikiwa? Nyenga na maranyita uria ndiroiga. Ni wangapi wanashika kile tunachoambiwa? Nyenga na mekoromerera Yesu Kristo. Ni wangapi watafuata Yesu Kristo? Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Na aria marumagirira maundu ma pornography. Wale wanaofuata. Ndamutigithukania na igongona icio. Tunawatenganisha na hayo madhabahu. Nimemtenganisha na haya madhabahu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nimemtenganisha na madhabahu ya pornography. Amen. Yote nimemtenganisha naye. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Sangwe na vigeregere jameni. Pigieni Bwana Yesu makofi mzuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Abia mwenzako nimesikia. Nimesikia. Mwambie nimesikia. Nimesikia. Na ukiona babu akiongea Kiswahili ujue ni serious. Mwambie this is very serious thing. This is very serious. Juu mimi sijawahi sikia. Juu mimi sijawahi sikia. Anahubiriaga na Kikuyu. Anahubiringi na Kikuyu. Hata wasugu tunawahubiria na Kikuyu. Hata wazungu ni wa Kikuyu. Lakini nyinyi ni wakubwa kuliko wasugu. Lakini nyinyi ni wa Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ugai ameni. Amen. Ugai netuohorwo. Netuohorwo. Iko-inĩ cia arũme kwa arũme. Kwa ndoa za wake kwa waume kwa waume. Tumefunguliwa. Iko-inĩ cia atumia kwa atumia. Kwa ndoa za wake kwa wake. Netuohorwo. Sema tumefunguliwa. Kĩgongona-inĩ kĩa pornography. Kwenye madhabahu ya pornography. Netuohorwo. Tumefunguliwa. Netuohorwo. Tumefunguliwa. Kĩgongona-inĩ kĩa masturbation. Kwenye madhabahu ya masturbation. Semeni tumefunguliwa. Tumefunguliwa. Na mtu akifunguliwa huwa anaibia Mungu. Kwani mwiritu ndaiguire gitongoria worship wega muno. Wetagwo oka tutikoinithio na aria tumenyerete. Aya George no kinande kuhura na andu ake agita ukahaha. Tutikoinithio na aria tuwi. Bwana asifiwe sana. Geithia high five. Ewe bitagwo te. Ngai arathime airitu aya itu. Mwathani arogocwo. Ni hinda ria kugo. Woka kugoca brother. Oh. No ngiwe hau ungihota kuinithia. Ona wakorwo no uhote kuhura ngita na keyboard. Awa tutawaweka chini. George ndari thina. George ndairaga ngoro eguka na akuonia kuria kwa he mundu ungihota kuhura keyboard hau. Ukai haha. George ni waga wira. Na ndukamarore uru George. No uhure keyboard. Akane kale ka pastor witu wananyuki. Ngai akurathime muno ngomi. Etagwo ngomi. Aya mundu ungi ungihura keyboard. Na gita ni hari mundu ungi ungihura gita. Bas ni cia ikarirwo ni ene wira. Ni mugwitikia George. George kinya ni anyitirira mara. Mwirei urio wira mwarimu witu. Urio wira. Na ndukanoge ni gututhomithia. Ndukanoge ni gututhomithia. Bwana asifiwe sana. Amen. Reke tuigue ciana cio ri igika. Ona ici githe to kuria kiheo. No ngigukurwo na mungiina nake. Ti akanitha guku ageni. Aya mugai. Woya gita ria nene.
Aya pastor Maina manyonagia rugano. No ni kwa tono ni ndikimarerete. Bwana asifiwe sana. Aya kuja. Aneo Michael, unakuja hapa? Kujeni hapa. Aya to mageini thia. Githe mutirokire kugoca Ngai. Ni hari ungi we hau uguo. Praise wananijijua wote, praise wote. Kujeni hapa. Kujeni wale ambao walikuwa. Nigetha muhe andu aya backup. Yes. Na ndugoke kuina tari kwaria raria, ni guthikiriria ginya thauti. Kuja hapa. Bwana asifiwe sana. Thank you John. Thondekera kana kau kiria wega na koyo video wega naya moyo ona goka ku dance na inywe onani Pastor Dan wewe ni ukuhota. Haya twende kazi sasa. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Bwana hamuimbi. Mungu kama wewe Bwana. Nitakuja hapo. Nakuimbia Mungu Baba. Nakuimbia Mungu Baba. Wa uzima. Wa uzima Mungu Baba. Wa uzima. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Cheze kidogo. Ibeni bila uoga. Na mutigetigire. Na wale yake mekwenda kuma join. Wengine wanataka kuwa join wakuja hapa. Haya, hivyo. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa milele. Hakuna Mungu wa milele.
kuwae ameniona. Nitamchezea Bwana kwa kuwae ameniona. Nitamchezea Bwana kwa kuwae ameniona. Ameniona, ameniona, Makofi mzuri jameni. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Waweza Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa mapendo Bwana Yesu ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Ni wa milele Mungu wa baraka ni milele Mungu wa baraka ni Yesu. Ni wa milele Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mapendo Bwana Yesu ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. So amazing. So we must praise Him. I praise God. Are you ready to worship? Are you ready to praise God? Amen. Hero bo ruina waterere kana tuinagira Ngai nayo Ngai yoyo wakiro ndimwendete. Ngai yoyo wakiro ndimwendete. Ndimwendete mwathani na roho yako ikamwenda. Ngai yoyo wakiro ndimwendete. Ngai yoyo wakiro ndimwendete. Ngai yoyo wakiro ndimwendete. Ndimwendete mwathani na roho yako ikamwenda. Ndimuwe ngoro yakwa nikumwenda. Nikio kumwinira nikumwenda. Gutire mukuru, gutire mwemania, tukasemania. Gutire mukuru, tukasemania. No hallelujah, no hallelujah, no hallelujah, tukasemania. No hallelujah, no hallelujah, no hallelujah, tukasemania. Tugaseraga, tugasemania. Tugaseraga. Tokaina naraika, tokaina naraika, tokaina naraika kou tugasemania. Tokaina naraika, tokaina naraika, tokaina naraika kou tugasemania. No hallelujah, no
semanya tukarugaga, tukarugaga, tukarugaga kutoka semanya, tukarugaga, tukarugaga, tukarugaga kutoka semanya gotire menoga, gotire menoga, gotire menoga kutoka semanya, gotire menoga, gotire menoga, gotire menoga kutoka semanya, gotire menoga, gotire menoga, gotire menoga kutoka semanya, gotire menoga, gotire menoga, gotire menoga kutoka semanya. Hallelujah, no hallelujah, no hallelujah, kutoka semanya, no hallelujah, no hallelujah, no hallelujah, kutoka semanya, no hallelujah, no hallelujah, no hallelujah, kutoka semanya, no hallelujah, no hallelujah, no hallelujah, thank you, Thank you, makofi. Makofi kwa Yesu jameni. Mahorera irohe rwega. Wachapiwe makofi mazuri. One oguo cirore wega icio George. Majoji amakite nginya ne arainaina. Akora ndari wira. Mahorera irohe. Chapiwe makofi mazuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Rora mundu ucio muriganetie. Tazame mtu unayeketi karibu naye. Omwire ona twaria hata tukikura tugucoka haha tutarudi hapa hapa. Na tugukora guka ha. Na tugukora guko. Tugukora guka ha. Tutampata guka wapi? Tugukora guka ha. Hapa. Tondu ndina kirathimo kianyu. Amen. Na moko inuka muri arathime. Amen. Moko inuka muri arathimiku. Amen. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tero cio muriganetie no ni guka kijana. No ni guka kijana. Haya, Bwana asifiwe sana. Amen. Ndira tuhe muini umwe twinake rwimbo witagwo Gladys Wairimu Githire. Makofi. Nio kiainere ciana kaga kiina kutengera my daughter. Ikarai ithi nigetha tuigue nake akiinira Ngai. Mwikirire rwimbo rwake hau ihenya muno. We wanyonete ngihituka. Nyonire utekuina ndamenya ukuinira. Aya mnagira microphone George na thondekera rwimbo rwake haria na arua egwete ritwa. Praise God. Na tuli athomaga university iriku. Praise God again. Kwa majina naitwa Gladys Wairimu na nimeokoka. Shule gani? Gathirimu Girls. Muhurire irohe. Bwana asifiwe sana. Haya, nieke no we haria studio Pastor Dan. No dance uria udansaga muci. Haya, simameni tukusaidie kudance na hiyo clip ichukuliwe mzuri. Manabii wa uongo wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Na sisi tuseme wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Enzi za Elia kulikuwa na manabii wa uongo. Halo, ate? Kushiku na wimbo nye amepewa. Kwani rwimbo rũrĩa heo no Wairimu? Kuna ile umempatia? Oh sawa. Niekĩrĩrwo rũu na ruo kiripu yo wega Peterson nĩ ũgũrwĩkĩra wa muera video. Ũguo mũmũinithie na mũhũre rũhĩ rwega. Sawa sawa. Na warigwo ukishindwa na wimbo unafanya hivi kama unajua na unaruka tu. Hivi tutiwe kuhotwo neta. Tunajifanya tunajua na tunaendelea na safari. Haya. Ni DJ wekuria kana ni producer? Kairuora.
Na imana ruo guoko. Tuima hatuthia ko Pastor Dan twarikia kuina rwimbo ruru. Nitugithiraji tuguthina rwimbo rwa Wairimu. Tugũikara pio twetereire ithuĩ na tũtirĩ na ihenya. Twĩna ihenya? No kae kũndũ mũrathi? Ũkĩnyitanĩria tweterere rwĩmbo ruoka nĩtũkwĩrekia. Ane oguo. No ruge biũ. Yesu mwana wa Mungu ndiye njia ya uzima, kimbilio la milele, kiongozi wa maisha. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe. Maadui wangu ni wengi, wanifuata, wanisaka, wanataka kunimaliza. Peke yangu sitaweza. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe, niokoe. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe, niokoe. Peke yangu sitaweza. Niokoe. Unione, nirehemu, uniponye, Daktari Rafael. Yesu mwana wa Mungu, hakuna usiyoweza. Niokoe, niokoe, niokoe. Mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, niponye, niokoe, niokoe, niokoe. Nakumbuka wana wa Israeli wakiwa Misri, shida mingi, kilio kingi, wakakuita ukaitika, nami naomba, naomba. Yesu mwana wa Mungu, naomba, niokoe, niokoe, niokoe maisha yangu. Yesu mwana wa Mungu, naomba, niokoe, niokoe. Yesu, Yesu mwana wa Mungu, naweza yote. Niokoe, Yesu, niokoe, naomba. Yesu mwana wa Mungu, langu kwamba niokoe, niokoe, niokoe. Baba, niokoe, niongoze. Abai mutige hanini. Andũ arĩa mathũkie rwĩmbo rũrũ na mani Pastor Dan na Pastor Daniel to nĩ athuri na guka turenda yuthi. Andũ arĩa me form 1 form 2 arĩa marenda kuoyo video-inĩ ũguo makidansi rwĩmbo rũrũ ũkai haha na mũdansi wega. Mũndũ wĩ form 1 form 2 ithuĩ athuri akũrũ Pastor Dan tweherere rwĩmbo. Reke tuone, reke tuone arĩa matarĩ guoya, anake airĩtu. Kametigĩra ukai inyuĩ ti mũtaretigĩra kujeni. Yes, one ici nĩ njamba. Mwanake mano uyu ukai
Ni oguo kana ni hari ungi twahingiriria ucio ungi twa haya mwibange wega na mwarera-ini wega eko mundu wakwa ni ndamuona haha eka mundu wakwa mwathani arathio akiguaga yes mwibange wega haya maguka maikare thi pastor ndio ikara thi Yesu mwana wa Mungu ndiye njia ya uzima, kimbilio la milele, kiongozi wa maisha. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe. Maadui wangu ni wengi, wanifuata, wanisaka, wanataka kunimaliza. Peke yangu sitaweza. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe, niokoe. Yesu mwana wa Mungu niokoe, niokoe, niokoe. Peke yangu sitaweza. Niokoe Yesu, nisaidie. Neno lako lasema wewe ni baba wa yatima, unione, nirehemu, uniponye, daktari Rafael. Yesu mwana wa Mungu hakuna usiloweza. Niokoe, niokoe, niokoe. Mwana wa Mungu Yesu mwana wa Mungu niponye, niokoe, niokoe, niokoe. Nakumbuka wana wa Israeli wakiwa Misri, shida mingi, kilio kingi, wakakuita ukaitika, nami naomba, naomba. Yesu mwana wa Mungu naomba, niokoe, niokoe, niokoe maisha yangu. Yesu mwana wa Mungu naomba, niokoe, niokoe. Yesu, Yesu mwana wa Mungu naweza yote. Niokoe Yesu, niokoe, naomba. Yesu mwana wa Mungu langu kwamba niokoe, niokoe, niokoe Baba. Niokoe, niongoze. Amen. Hey, andu acio no ma dance. Pastor Dan tajitira John yajikire thimu na mwaki. Mwire thimu ino ni thirire mwaki. Ako wapi? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai, aya ni mahutire Pastor Karo. Kamari agatene Pastor Gathu. Na tuirio twire ndikana. Tweterere hanini. Haya, Mwathani arogocwo. Hebu simameni kidogo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema Asante, Imbamba twasema ewe Mungu wangu, wewe ni Alpha
wewe ni haya muhihinyi nioka twikirire muhihinyi etagwo DJ Cafes toinire muhihinyi ngumenyaga ndakwira no rwimbo niguwi we haya anake mutuke muinyithie John muhihinyi we muhihinyi we muthondeki we mumi wa nyumba niguo ndagũtua nĩyo hihinyĩte nĩyo ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Hakuna vijana, hakuna warembo, nĩ harĩ njĩra nĩ ũgeragia mũno ingĩ irĩ na ruo na maithori tondũ ũrĩ mũmbi na mũthondeki ũhihinyaga ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩyo hihinyĩte nĩyo ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. we mũthatũri mũtumia wa Manoa atũire arĩ thata nyanyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya kĩgĩa Samsoni we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩyo ũhihinyĩte nĩyo ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. one ũguo makobi tũrenda nyĩmbo ta ici rĩu nĩ ngũhota rũrũ mwathani haya Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya gĩko Paulo we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩyo hihinyĩte nĩyo ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Sela malekodu Daudi agĩgũtua wenewe ihiga rĩihonokero rĩake wamũgereire arĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtwa mũthamaki we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩyo ũhihinyĩte nĩyo ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. haya one ũguo hey hũrĩrai mũhihinyi rũhĩ mwĩre karibu Bazu Baruku Bazu nĩkĩ mũtaramwĩra Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo ũmũthĩ ini nĩ aingĩ nginya na wa mamu nĩ aki twĩkĩrĩre nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai ndwĩkĩre narua nĩgetha nake okĩrĩa tũrĩkĩre ahoere gĩtoero ithuĩ tũthiĩ
Tukarie no tutiguthie tutaigite ni wendi wa Ngai. Ni wendi wa Ngai. Haya, muini ucio ungi. Karibu sana. Haya, tuimbeni sisi wote sasa. Haya, kujeni tu dance. Haya, tuanzeni. Newendi wangai ni eno magerera. Newendi wangai ni eno magerera. Nyende gutura ndwaranaga na inywe, tutindaga na inywe, tugacera na inywe. Ngikoria murenda ngaugoria murenda, newendi wangai ukaiga atigwo. Makofi ya juu, tu dance kidogo, makofi. Ino nyende gutinda itinda ine icio cianyu, no nyende kurugama njĩra-inĩ icio cianyu, no nyende gutinda gacikaro cianyu, no wendi wa Ngai ukanjĩra tigwo. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Eno nyende kwĩhumba o ũrĩa inyuĩ mwenda, ngekĩraga fashoni o imwe na ĩrĩa ĩngĩ, ngathiaga njaga ngonania ciĩga imwe, no wendi wa Ngai ũkanjĩra tigwo. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Haya, mpigie Yesu makofi, piga makofi ya juu. Eno nyende gutonya nyumba-inĩ imwe irĩ thĩ, nyinage nyĩmbo cianyu inyuĩ mũkũngũĩre, muoye moko igũrũ na mũngenerere, no wendi wa Ngai ũkanjĩra tigwo. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Eno nyende kurĩaga maruga-inĩ manyu, no nyende kũnyuaga maruga-inĩ manyu, no nyende ndũrage gĩkeno-inĩ kĩanyu, nĩ wendi wa Ngai ni eno magerera. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Newendi wa Ngai ni eno magerera. Wow. Haya, dance ya Yesu sasa, dance mahali popote ulipo. Wow, mpigie Yesu makofi. Semeni wabarikiwe. Amen. Githĩ tũtithiĩte wega? Pastor Monica ha. Bishop style.
Botige. Hatiri andu mamangenda kunyinithia. Kamuthuire atia mana niguo ndigirire nitwendana. Oi. Tukirikia ruru Pastor Monica okiaine rwake matuhe irio. Ni njui ni matayarisa. Haya. Andu aria mendete Bishop reke nyone no nao. Na mumenye Bishop we style we mwetue. Kĩoki na gĩtarĩrio gũkanitũcire twenyure ngoro nĩũndũ wa kĩraha gũtĩra nĩ kwemba nĩamuyane mbera aingĩ marigwo kĩaga kwĩyokeka na kĩga kĩmwe gĩcigio na wagĩa no kũhurunja tũroteithũrana rokinya mũthia tũrage mwĩhokeku nginya mũthia. Nĩnyuanĩrwo ĩno ndĩrĩ mũnene kuhĩrĩria inyuothe agima na ciana no mũikarĩte o nginya mũkĩre mĩnoga mĩteyũkai tũrũthiĩ akĩmoragia ũhoro umaga naku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthaku no nginya wambe rĩngĩ ũcoke ũrutane mwaheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire kũnio nginya ikumĩre. Hallelujah. Mutikimahũrĩre rũhĩ. Pastor Karo rũhĩ rũu nĩ rũhũtu. Rũhĩ rũu nĩ rũhũtu. Bwana asifiwe sana. Kamũhũtire mũno. Na nĩkĩ mwakĩmboeka. Andũ arĩa moime hau nja marehe Pastor Monica. Nĩ rwĩmbo rwake rũrahinga. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mena hinya ta wa Irimũ na Beni. Mamũgĩire oke agoce Ngai. Hallelujah. Tũthomire ibuku rĩrĩkũ? Twathoma ibuku rĩrĩkũ? Aha. Yoiga atĩa? Mũrehei, mũnyitĩrĩre yo ũguo.
ucio etagwo tata wa ciana. Hũrĩrai tata wa ciana rũhĩ. Mwĩreni karibu tata wa watoto. Karibu aunti ya watoto. Nake aine rwĩmbo rũrĩa Ngai amũhete kana tiguo. Na arĩkia hoere gĩtheri kana nĩkĩ tũrarĩa mũthĩ. Aya rũgamai tũinithie tata wa ciana. Na andũ moke harĩa mekwenda kũinithia tata wa ciana. Arĩa matarĩ anogu. Wairimu. Haya tupige makofi. Bwana asifiwe. Kidogo tu. Bwana asifiwe. Nicheze kama? Nifanye aje? Chapo. Sasa mimi nikacheza kama mimi. Nikaongea na mom na dad. Sasa ndio zinatengenezwa huko. Sasa tunataka tuimbe hiyo ya washiari kuambia ni asanti kwa sababu tunakula leo lunch. Hebu pigeni makofi. Sasa tuambie asanti. Ndĩhandĩte wega nĩruo tũkũina nĩguo mũtumia ũyũ wakwa ahĩtũkia. Haya tupige makofi. Ndukakuane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Ndukakuane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Mwanarũgama na niĩ kinyĩte mũico. Mwanarũgama na niĩ ndete kĩrĩgĩrĩro. Mwanarũgama na niĩ mukijokeya. Mwanarũgama na niĩ njagĩte kĩene. Aciari ndukakuane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Ndukakuane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Mwanahubĩra njaga yakwa ciathi. Mwanarũa mbara ciakwa ciathi. Mwanarumwo nĩ ũndũ wakwa aciari. Mwanaconorithio nĩ ũndũ wakwa. Mwanaibwo gĩtĩo nĩ ũndũ wakwa. Aciari ndũkakugane wega. Aciari ndũkakugane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Ndũkakugane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Mwanatuĩka kĩrĩgĩrĩro mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mwanatuĩka mũtirima mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mwanatuĩka njĩra mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mwanatuĩka kĩonereria mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mwanatuĩka kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Aciari ndũkakugane wega. Aciari ndũkakugane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga. Ndũkakugane wega, ni wega. Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga.
mutora muoyo aromũrathimaga ndokakuga nĩ wega Ngai mutora muoyo aromũrathimaga Rĩu gĩtũhoere irio tũkũrĩa harĩa itigarĩte nĩ igũthiĩ kũhĩra nda kana atĩ andũ a Ngai mararĩa nyanya na itigĩtie ndagĩka cigana ũkiriũkia Theophilus TV, mũrata wa Ngai.